Ayo, semua untuk gala sana gede boreng di tiang. Iring yang semua tahun sedang sami, sana kawan orang aja. Mang becik tur traktir yang sulane kumargen dua ini, arah genah becik melih sana bukti. Nah, yang subahnya makan makannya, yang subahnya anak kan ada punya kan balik. Terus sana becik. Iring. Alon-alon, arum-arum, riandukan rek sironeng pemargi, sekali mangkin puniki, irage, nyangre, utawi ngelanturan, binakadi baktin irage, ring linggih hidup batare, ring purulun suwi, wedangan tekula, mangda presiden memargi antar. Iring yang sampun, aradu dinane semeton di tiang serang sami, Gusti Haji Taler, dan Jura Manggu serang sami, Lingsir serang sami, sedaya banget kusumayang di tiang, sedurung di tiang kurun matur, iring sarang-sarang unasice, dumugi, nabi sanai kapri ring sudaning pemargi, sidaning don labda karya, rahayu rahajeng, sekala kalawan iskala, melarapan adok pengajali matu ini, Om Swastiastu. Amu bagio atur di tiang, riandukan di tiang ngemulihang nyarang minakadi pemargin semeton sarang sami pemekasnya dikiring widangan tengkulak aja dauh ring widangan janya rubut pulih presiden ngaturang ayah suksumo sekemon ampurayang pisan menawi wendan iwang ring suran yang pemargi prilaksanaan di tiang ngaturang ayah taler dauh ring semeton sarang sami ring keseraman yayasan Buana Sidi taler dauh ring pergina duwene ampurayang pisan riandukan di tiang nama kelintang muda. Iring semeton sana kawan tereng ajeng, iring riki rage, sarang-sarang melajah nganggo, mangda sampuneng seni lan budaya agama duwene terkontaminasi, terkesan ajang kontestasi. Mangda presiden iraga nela mengering seroneng pemargi, sekali atur di tiang seni sampun lintang nak muda nih, pangkengken misi kene, sing je misi kene, kengken je penaden nih. Mangdo sampuni ngiraga kasinenggo kang sarandina kirang luweko mengatasnamakan niskala mengatasnamakan ide betara ngiring dados kene dados keto ke walau iraga tan ngerti tan paham ring sironeng sesuduk bebuat niki ke bawah sekarang ke lingkungan rurung niki ke bawah sekarang dengat nabi mawenan iraga nyetop ka dirasa margi agung duwene kalangon genah mesolah artinya nih yendot nyemak ge lebih aloh nabi malih yendot kerauhan masal dini Rika mawenan sinap beceken babawas duwene panten iraga kena imbas matemahan wisya mangga sampuna sabunika dumugi ledang sesuonan salem ninggal di ring kayangan dalam pemekasnya ring tengkulak kaler ring puro dalam ulun suwiriki mau pece warunugraha mangga napi senekapi sida memargi antar semeton sareng sami sene kawandana rengajeng mangkin kawentanya neng lantur ring sironeng pemargi ayah-ayahan kawentanya neng minakadi taksu sesolahan pecalonarangan kangkat niki bukan sebuah ajang kontestasi untuk menunjukkan iraga paling ayang boya sapunika kewanten niki wantah media tontonan Maduwe sifat tuntunan banda presiden iragan nelabang ring sironing pemargin sange agamo wireh nake bali pidan pingit dengat sing bangi raga melajah ngawat kadirasa melajah krisanio raga sing bang tapi mawenan riandokan nauda-uda jejah kapening ipianak icening dan bisa ngapa unduk raga ngawat ngamo raga diko mawenan pingit aja wero puniko kemargian ring Bali riandokan pondasi si raga konen kuat niko mawinan raga memerlukan sebuah proses ruang lan waktu mangda presiden iraga metaki-taki melajah ngangel sile sinungil calon arang merupakan seni budaya warisan leluhur ane wenang patut kesungkamin ane wenang patut lestarian sekemon punapi ke geguat calon arang sane patut napi ke calon arang pangarus misi bangke nabi ke calon arang pangharus misi tukang unang nabi ke calon arang pangharus ngunang leak boyo jasa punika niki kegiras daging ring sironing seni pertunjukan mangda presiden lebih memantapkan dalam sebuah seni media tontonan ampurayang
Niki pindah ke simbol penegas negas ngering sironeng pemargi yantra simbol yang sudah melalui proses sakralisasi niku wenang patut raga sungkamen cile sinunggil calon arang media pengeruatan tontonan beruak ring sironeng buana alit kalawan yang buana agung pan bedini raga melajah nganggo cen tutur kiwo cen satwa nengen duduk rajin ane luwung rajin ane jelek lan utang mapan rubinedo dualitas yang berbeda sekemon satu kesatuan kengken raga ngerawasan tengan nika becik yang saya ada kiwo kengken raga ngerawasan darmo nika ajak enten senemu Australia desti nika dualitas yang berbeda sekemon satu kesatuan elengan nah mungkin didiangkan akeh matur riandokan semetun Kramo ring wedangan Gianyar Ubud Pemakasan ring Tenggula Kajo sampun nguwikan ring sironing pemargi iring mangke niragan labeng rawasan ring sironing penluh andesti nerang jano liu nak rawasan liak linggih ing aksara liak lengo ing aksara kosa kata basa kotak gatik ring sironing pemargi napi je kena harageng rawasan sapunika lingo ing aksara lengo ing aksara dasa bayu dasa guna dasa guru dasa bayu dasa guna dasa aksara rawasan saguna ngerawasan satu tai, ngerawasan 1.000 napi je. Nika wantah rasa. Intene sekan ada liat apa sing. Kan sing nawang, tidak punya sing nawang liat. Ke walau nyenjo. Gedog gen basane, ngujar alok, metemahang wisyo, sesai-sai memirat danau tuh sesajane liat elengen. Ning. Nyai pura sakayang dan kayang magamu na paman swarga singidang acur rikayo bari sudo ge jalana singidang berat wireh rubinedo singidang lepasan magamu berat nyai pura gede-gede berat ngelah sesungsung gede-gede berat rikayo bari sudo singidang berat besi kan gede swarga denger rawasan swarga mok sata menjaga ikar bener apa sing perlu napi nih kau magamu sing perlu rikayo parisudo sing perlu menajah ngeliat sing perlu menajah darmo sing perlu besek kan perlu tapi nih kok dagedak antama pelengnya dagedak sing lapis kali ini jak tunangan niko inti sari agama niki gegiras puro gegiras pandan gegiras calon arang gegiras lihat desi darmo gegiras ya dengan dagedak inti sari daripada sebuah pelajaran pang bisa iraga mulat sarira nelabeng ring sirone pemargi 1.000 pangdadi saguno pangdadi satrasa pangsing metemahan sabetai mak sario iriati krodo gedak kan masangan ngon gena raga mudang makaman masaput ngelah sesungsung gede ngelah merajang di tengkula widangan kayang digoriki akeh minakadi duwen linggih hidup aro sidi tur sakti mudia milah ngale balian meluas raga kemumhai raga nunasep tradisi meluasan tradisi kerawan wenang patut dilestarikan ke walau yang sampun manusia nelebeng ring sironing pemargin sayang agama metu wiweko widagdo cerdas raga de biar nyemage meluas mentawi kerawan lo kedane ce berarti sing saja manusia merupakan makhluk ciptaan paling sempurna kemudian raga bersempurna biar raga meluasan kerawan logika bermain yang bos sebuah tawa raga jak kurangnya ngai panak kemudian peluas biar panak asing raga ngai itu ampura buat tawang ngai raga nginutin sastra desa loko desa kemudian biar raga nedonan nunasin betaro yang ada tas betaro komplain cening karyo sing beragat kangulang udalan ampura boyo je irago tidak percaya yang bersifat sakral boyo je irago tan percaya kapening yang merupakan sebuah tradisi ke walau tradisi riko perlu kita cerna perlu kita pelajari pan bisa irago memilah lan memilih mangken wedan calon arang liyo maya majok nih amanat mian kajiretun cara jani liya nya tak kau nak ulas jumane jani rago jak makejang niki liya ampura nabi mau wenan mapan menjapnya suat yang di pura bawang orang cika kijang nih cincin lagi
beragang rawas yang macam-macing sa beragang mudang makaman marasut ngaturang semah pengobati bang rawas yang macam-macing diaston macam-macing mereka merupakan sebuah tradisi bahasa iraga sehari-hari kewala ingat yang status iraga jadi kal mudane kal kijone Iring, mangga ring dugulak aja. Ngerawas ngene calon narang, pengeluak, penyomio sana ning budolan kalau. Mangga presiden kesomio kedadosnya dewo. Ngerawas ngene lo nanti nerangnya no. Ngerawas ning sedone pemargi kelawan kerasukan kesurupan utawi ane madan nadi. Jani ragam ngerawas ngeliat melajun kandepat sari kandepat budok kandepat dewo. Terus setiosnya nih. Napi jo anu mangangah nelaben. Saja ke ragam ngedang lekas ning sedone pemargi zaman kali ya nih. Ampurayan perlu sebuah proses kematangan diri pangsing ngiragel ketibo antuk sot-sotung pada rawo seluar sarana ngelo anus tinarang jeno alarang ring sironang aji pemugikan waweh penugaran dalam dolagen kedun marau dan kang cados pato kekamol aduk duen kayang dalam pemengkas duen nih dalam musuh ratu gede mas mecaling di zaman kali jun aja kali juga we mangkin ani ngamal ring sironang pemargin panca durga dur penugaran pendesi wanda kegamal aduk duen di dalam pet jadi ragang rawasan pengeliakan ngerawasan ngunang sana dengan lu nesti nerang jano kewalu iraga sing ngerti ring sironeng kumargin iring semeton didang sana kawan ring ajang sang sapo sirojo sane demen ngelarang cur melajah nganggo kewalu tan nelapeng ring sironeng daging sastra sangyang agamo uge ring sironeng kumargi iring jemangkin wenten semeton ngaturang ayah dados watangan yen-ten ngidang ring margi agung duwene rauh ring setro duwene dados pintonen kewala elengan ugar siku sepat kal nyakit ngana melajah ngeliak keletakan ragoi malu besekan nanal kendewe apa sing wikan na oda-oda mau pinco guguat anggopati prajopati banaspati rajo ada orang gede sekarang pengelurahan Suryo Prajapati Ratu gede pengelurahan Dewoyo de Butoyo manusoyo tidak kalau tiang dot ngakit ngiwayan ngeliat ngiwayan yang tiang lah tenah gedak daso wayan sing lah tenah gedak dua aso dan tiang sing dang ngeliat ngiyo dasar hukum liat harus ngai jengah harus ngai ugek malu yang tiang gedak daso wayan walas gedak tiang dua aso maro tiang idang metaki-taki kan nyakit ngiyo dengan 4 pilar di kekubon bu ada merajan silis lunggir ratu gede segan karang ratu nyoman pengadaan sakti Suryo Prajapati ratu gede murah kewawo ada kewidangan kemulan taksu utawi merajan dot yang nyakit ngiwayan yang harus izin kan 4 pilar itu sangkaning sing ngawak na udah ngemang ketemian madan merajanan teka soar singin merajan madan sanga so anga so bese anga anggo sariro yang suba buana alit bumi sekalo suba teka renganggo dor ageng raos nis kalo ledang ide badara pasti ke mau bicara merajan sebuah sing kuat kengken raos kayangan 3 yang dot nak melajang liak pun punya kode ete elengan sing yang awak nak ngeliat nganak nyakin nganak ngemang nak abobayenan sangka nang punika banyak makin akeh makin nak sakit mengatasnamakan mengkambing hitamkan kemahang kawetan keneneng bebayenan matemahang wisyo liu nang liat ada di kambing hitam mungkin sakit hati liat bedik orang kena liat amah liat terus setiosnya nih kewala ya dengan pada prinsipnya wenten dua binedo dharma kada keneng lia dharma sifat baik lia sifat buruk nyanjo orang lia deluang sing saja tiang roh keturunan pitung turunan 6 mati salah pati ulah pati ulian sangkaneng pelih ngabo pejalan yang ada orang lia deluang sing saja kemudian gitu kengken ong karo ngado gedadi ong karo sungsang duwara balik yang dibaese yang subuh baese ngenek yang di duwara secara logika lu ngepesing lihat harus ngidep pengapi di basangnya nyata mandadi nyit yang sing basangnya gedek yang kini hidup pengliane dasar pang gedek malu sangkane ngada ke bos analog nestin rangjano ngisap sari subuh biasa makabar subuh biasa nunde anak kerawa lebak lebuk sing karwanta aja nih bang dari nak biasa kayun Nike yang bermain dengan ranah ajang kontestasi anema dan sakti kewisesan sangkane ngide peragian durga
sangkan leak pandot ngisap sari perlu sebuah proses pang bisa iraga ngelapang ngering siruning kumargin sang agama pang sing ngawal gede ngerawas ngelung nejilek terus setiosnya nih ireng sebeton sari kau orang aja ring widangan dugula mangga sampun widang kematur wentan keturunan melajah meli penukran bedaro elengan penukran bedaro ciringan ring widangan dugula ampurayang boyo jadi tiang nyapu kali aku wadah niki merupakan sebuah warisan pakemnya nih yen makan nasi harus ada toyo ya yen nyelonarang sing unang sing calonarang dika wantah sesolahan pepremonan calonarang niki kemasta jangkep permaning tasak niki merupakan media pengeruatan calonarang dan penah cara nak mecaru tujuan mecaru meruak sana ning buan alit lawan buan agung tujuan calonarang patoh calonarang dalam media bebandanan dalam media seni pertunjukan Banten caru dalam media bebandanan elengan mangga sampun ngeraga gangsaran tindak kirang weke semeton sedang sami pengundang ngatur sebenarnya sedua orang lain penukran bedaro wenten damu hidup bedaro ngatur orang ayah silih sinunggil lanang istri ngatur orang ayah kawawo kagamal lantuk dan jero mangku pengayah sedang sami ampurayang ireng yenten ngidang mangkending marigagung duwene reng setro kana mayu kewalo pecalang duwene sekala nu nasrahayu yang ada nyamoy mau buara negen ada nyamoy gua gue mau buara pecalang manggalep prajurung lahu widangan ce ingatan yang jani mau buara liwa mai senggengken ada sing liak ngenam nak budo kewala ben mani ben puan di subane tetagen dek kesiap iraga kal metemah wiso ke pungor diastun ke pungor sangkaneng desti diastun ke pungor sangkaneng duen linge sane mau duwe karya elengan tadi kan jadi orang lihat sing ada lihat gede nados durusan malah depan ben yang liun ada nak gitu liun nak budoh liun nak kena bebainan alot yang megai aneng ranang melak iraga aneng ranang jelek iraga aneng orang ada kan sing ada masih iraga ampurayang niki sebuah cerminan lawat pertiwimo pada sekali barong rangda celuluk makasami niki wanda pertiwimo boyo ide sang yang diwasa kewandan pertiwiman linggih ide batara makasami suksema pengundang dengan dor sebenarnya sedur lagi penugrahan batara luweh kang ginaran angalarang loh ngesti nerang jano ugeg kang ginaran miring durosen dados pintonan silih sunggil pengayah duwene mangdenapi senekapri sida rahayu rajang suksema om santi 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 om Terus, demani mau balik di YouTube kan Dewata Bali channel. Oke. Bede. Jadi April lah. Kelas lah kan. Terus, Dewata Bali channel ya. Apa nih? Apa nih kan?